eno everywhere Pastor Patrick Esiedu aye suhum area head and pay on the yere da na sekese ha edi mo ye pa man twempna celebrity macro and pay Mate me that say good morning. Morning. Mama stand up wapom to say So adumo na onso e. Nyame adom nso me hu ye papa. Nyame ase. Na no pay. Nyame asaye na de ni bio. Wa bi han fefe factory so. Ye da na se. Wona brabo a wode ye nam so. Ye da na se pa. Ye da na se wo ye ma ankwan so. Ye da na se wo ye abusia ankwan so. Ye da na se wo DL abusianko ni nyina ankwan so. Hitman. Eda na se wo woni wabusi anso nkwanso Hitman eda was say enya wo a anka yeso ye ne hwan nyame amma wo ma ye message a ye ise ye dwen ho a eburu ya adwen so nyame ensa ma wo adwen foforo nyame nka wo no ma wo niam obeye nyina nya from na DLFM eda mo asenso Yamin come no more do man cosum bringing them. And I say, I will Ghana mine in council. Amen. Amen. Good morning. Hello, good morning. Me patch you for saying. If I shall find Sandra, I'm a feature my freezer. Sandra na pay na Yankopon say. Yamin show, and Enquires a man of the other brain. And then so, but then Yankopon says on the day, or the end there, I say, my name is Lucia. I share saw by a home by my mother, Pebiatia. May I say that the man and down of pay. But then I say, at the Maya Mamma or the Brunin in the bar. Miss Yankopon more day at the man. Yankopon Shen, so I name of a non bomb home. But then I'm asked the marriage, my fellow DLFM na Muyina, Mumpa, and my brother. The DLFM is between Madame Amias. Admire ni na yankwa ane abrabo ba kwa bla mo na nyame na adwuma Yankopon enka won so ho anope. Good morning. Good morning, hey. Great we have here anope wapom to say Adom ne mo buru hunu Yankopon de ne so ateme. Hey. Yes sir. Ade ba ko pe na Yankopon hwehwe ne afiri onipa da sene bi o te atefo asase so ho. Hebrews chapter 13 verse number 15. Therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise, which is the fruit of our lips, giving thanks to his holy name. Into Yankopon, the duane a odi ema ne hoto no eye yenum asema ye beka kire ne se yeda na ase. Enti abrene do nyina dintia HFM DLFM mu komanim na mon san mo akida ene se mo ahudie Onyankopon pe na mo ye eni to Onyankopon so ye frɛ etutu na mo nsiye nyame obetutu ma na mo nyina asiye obetutu ma na mo asiye die nkoso mpagya ne nkonimdie mu na amansan nyina bepu abehwɛ mo ritu afa me da nyame ase obamba ode abome wonhwɛ so ode ahwɛ me wo yie dia o mamedi wasitena mo me kasa me ana me kasa bididi amia na medidi yamfa aduane mfa me baabi enhye menum ena obi nso me nsaset me nkofa ka anasa me nante ni na ye nhira ne bia enti be da Onyankopon ase ya me nhira. Great to have Yankopon enka won so ho anope. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch you for saying Hitman theatre. Na no pay the meeting to ye nda Yankopon say Hitman amin sha edma pa wo bo DL edma fo nyina nyame enka mo ho na onye omo akoma so ade ma omo Hitman nyame obo ade nyina chese totobo nsu obo so ba asase obo pokasi ade nya so tumfu agya di obi ntumenye ne wewurade ye de abrade ne ntiase so ne wewurade ye ewurade aduma hwe so ma de paatien emoje di emu afusie a ukuto na esese ede na asemao ewurade o se na ofata na ote na okron nshranka udi ayeyi nka udi na asinka udi da waya maye no eja ya da wase ablinya akwanyi na saye so ode akati asefo ho umoja de shkonkro no edi emu afusie ablinya ewurade ya hwana na waye eyo nkuto na waye ya da wase ablinya na Hitman ya minshrawo woni wabusia ablinya ya da ya miase. Amen. Good morning. Hitman What's the other pay wapom to say Nyame adom ba so so Nyame adom nso me hu ye pa Yankopon ase Hitman
because every Odobuni junction. It has no more to phone your coupon, our mobile in it, therefore in it, bamboo in it. When you go upon it to me, as a child born Samono, saying you go upon a dear Sedana in Caviamano. As you are doing a free musu, I find a consia, but you yale or how Amani, and so he'll be alone. The day I say, Edema, my part to part lady, me part to part ladies, within your meat at the mount. But then you say, Edema, my dinner, oh, my dinner estate. But then you Edema, Mama Mary, oh, Japan estate. But then you say, Edema, Mama, as I will say, Majo. But then you go for us, Edema, Christy, oh, Santo. But then you say, Edema, Lizzie, Newtown. But then you say, Edema, Lizzie, Newtown. And then that, a chatwa, made then you say, Diama, Lizzie. When you go for a funny cry, NCA baby Obia. Hitman. Naminka. What's the Yankopon Enka one so? Good morning. Bra. Sakodia no pay wapum to say. Bra Machu. Major so wapum to say. Bra Nyamia do me hoye. Ye da so Enquires out there my no pa we. Ano pe me den Nyamia se ama ma brabo. Me den Nyamia se ama me kra. Me den Nyamia se ama me sofo penny. Honorable Bishop Richard Jeron Doche Anyagbede. Adonai International Ministry so for Bakope. Me den Nyamia se ama Honorable Kennedy or compre kon e Japan. Yanko ponje ni so no man nkwatenten. Me den Nyamia se ama me fiefo. Me den Nyamia se ama me yere ne me ma. 49 nana Asante Zongo Kofi Yima Sandra me den Nyamia se ama Hitman. Me den Nyamia se ama Sami B. Me den Nyamia se ama Mrekua. Me den Nyamia se ama John. Me den Nyamia se ama ye Yima. Me Nyamia se ama me namfufo nyina we Yesu dem. Amen. Amen. Ye da se wonso otumi afre. Ye fa final caller awasida brimo na yemfa nsi. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Do I jewaji anope wapum to say? My promo mako muye. Let me too. Hitman, me did say. Na me adome ho ye papa. Ya do ba diasi. Hitman no pay at the passion is the medal diasi. The Sunday radio said the Amadi Joganama, I will which the DLFM and next. The Sunday radio said the Ama area mama, I will transfer. Kofi, my Diamond City, Anita Commando. Hitman, the Sunday radio said the Ama line. I'm sure they bring. Oh, protect you. Now I did that for some partners and the embryo baby. I'm sure that bad. Amen. Me da se dora ya ejewa eje. Abusia yentumi fa course ni bi ma ha ene ne ukwada no pay ye dia seda. Ye di bisi. Coming up next on the show, all the latest around the world of sports. Ye de ba. And this one says, good morning, bro. God has done it again. Oh, I'm in the friendly DJ Ghanaian. And Sagbay Station, DLFM, my next. And from Augustine, a coffee time, I'm coming to 11. Good morning, I thank God for my life and my family. And from Augustine, a coffee time, I'm coming to 11. Mami arrange the free poke say was a kwamana na pay me dan yankopon say me na busu nyira etin kwabo afi boje di mi mu afurusane ya dum bi na abo adom so mami arrange the free poke say where's your handkerchief chief say bo apia the way aba na pay was what dan yankopon say abre ne abre nyina wode ne kosan de bedu asomdue mu a kasi what dan yankopon say Asedan koma asedan was say in Shrabu apia. One more say.
I was your brass all the latest around the world of sports here, the brown. This Magadusa. That's Naziano Pia. William Samaya Sheshe. Crado Papa. I don't pay what in Samina. But join you live on Facebook, live on YouTube. Obana wants to watch a link. No, I'm off for being so to me. I will be in it. And ladies and gentlemen, it's time for sports. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Besmagadu sat na say no pay man bizarre pay wapum to say Mr. Hitman Yankopon me. Yeah, then Yankopon say. And Rana Johnson was enjoying your commentary. Nandra, meet you no. Na basa shegu na the one na utete me go na basa at the end of the day Basa couldn't qualify a few moments later. No Basa a few moments later one some penny focus aya what I can ya na nanom tete na wonim de papa wonya samu no wo ye kasakwa ne abebuo bebre kasa bi won my taikan yesi wudi kan court wa na wundi bem during the game Basa scored and they scored again. Yes, and they thought say oma wi dia do die bibia si and che na Lukman na de ye me yase Lukman shego no see anyone menya ye Lukman shego no and it seems say it was all over for Barcelona, but maybe game now I saw say Basa san shego. Yes. And yeah, disallow but me who say a clean goal. Referee no or course was offside. They just referee no go the course. I don't say offside. Into the next season you go for Basa. Yes, not the front door is here. You go for Boko for yes. About the lead the attack no. I'm a Barcelona. And you're bad. Because I'm matching so me send a message and guess where message in the free bar. Oh yes, as usual. Chief was able appear na the buy and message or the buy or say good morning Kwabda. Hope all is well, have a nice day. Wafa has been spotted by Basa. Hey, as me kind Deko we want for ma demonstration pa protest kesiye pa the front door is no church or bone and the message ni see ya ana doorbell we understand on so e didn't the be pay so say offer going for Barcelona. I'm say hey and I'm say training our 5 year no and your training ketwa after World Cup no negotiations ebekoso between the management of offer and Afi Barcelona and on trade any buyer the only player in the one some bum to me offer now as a Barca players no be to me spring and nobody essence back e be defended. Yes, Atletico Madrid funya ball na so the Babasa 18-yard box ni ma. Wo player be to me my back and some me defend it. And wo player wasa sisu sisi a wo tumi kwa anim esan back esan spring upper. Yes, wo fankwan to me yesade no. Oh yes, of a utility player and the modern bono. When say Black Star new coach no, the near je papa so about to player your friend wofa. Yes, to me spring up esan so back. Of ana pay what bom to say one spring it off. Now if you want Sambra back, as I said, you're my dunkunim. Born to cram my head.
And to of us, what you go. Best my gadu say no pay ubreni. Ghana footio. Right, Abusiano pay me more chemo akwa kwanson koso kramra dia 106 on mega swamrason. A good emu nsem ya de sum we no ya dwuma di kase pa we no e ya de kan sani da sum obi adwuma di asusua. What me godfather Mr. Hitman Kasano pay. Wono nso leze me modi dwuma we enso wo chama ma no nsanso ato dwuma di enso ba bi bia mani ta dwuma di no enso di framraso besima kadu se man bi se me nso ma so ma good emu nsem ya de sum wo join show no live on Facebook dia e capital D capital 106.9 images outdoor videos outdoor empokra na dia kan se we no me patro reactions outdoor no wapanina ye friend say Michael say okota happy birthday man enra say we see form brutal some just so ye na say dia kan say birthday party no e wanna finally an simple last ye kodi ye Michael say ana di juma dia na so mo e wo Facebook empokra ni YouTube na pai yanda Lumba nsu pass abrano brand bia no me din koma chance nso pai ana wonu mo fie empokra mo frana wo mu kosku ye nuanu mane mpo ade e kan se ma me mu amafa from mu ma franu nu fo no ano pai nso American for ma e ye Lumba nsu pa juma dia bia wudi no wo bebo ma dia ma nsa ka Lumba nsu pa ni bodi suma wo na se bibi bia kon ka Lumba nsu pa dama ya trase agude mu nsam no ya de ba nsa to juma dia nsu na menda opani e friend say Mr. Fum sanso ana Jesse Michael awuno disi ka brante kana tata afia brante friend so bro ma nuanu nyina no enso tata agude mu nsam ya de ba enti anonso yankoma akefi opa yadi nyina nso ma na anopa ya shasia asuja fly number D106 na kofon crosso ama na nkomo later sinyina no yadi ku na nsanso to dwumade nso enra big game nso toja we no na the 9th of Champions League Barca etwa club friends ade kan se we no me patro Atletico Madrid game ne share so enso our Riyadh Wanda Metropolitano na after 90 minutes no na se Barca team akotwa for club ye friends Atletico Madrid so e kamio no mutimu ba ko ni nyina mu no Barca ntimi an qualify me no kasai e ye 3-2 on aggregate na big game no enso toja our Anfield at the time club friends Liverpool so no e trefima Paris Saint-Germain e to mo ko ba mekani me no man ntimi ante woni ma branch friends Ousmane Dembele when nya 2 goals nya no enso de ma Paris Saint-Germain me pacho we no e ye 70 minutes and as first goal ni tibi toja ana fe ade kan se we no me pacho 90+1 and as branch friends Ousmane Dembele wono so timi wi adwuma no e de ma Paris Saint-Germain e wa ade kan se Anfield against Liverpool mantimi antiboni madabra kamadi kadi nkomo sempacho Barca so e di ya travel kwa ade kan se we no me pacho Madrid Riyadh Wanda Metropolitano Atletico Eshe ba ku Barca shemienu me no kase akwadana ye friends Lami Yaman Nazrawi Abana wono enenya first goal no on the 4 minute anamfo abrante friends Ferran Torres and so the second goal so we no about 24 minute me no kase abrante friends Adimola Lookman Nigeria need this no and so timi take kanimu bako e de ma Barca team no eno and so about on the 31st minute me no kase dia who kopia mo Champions League me pacho quarter final games mienu ye fiwa no say Atletico Madrid are qualify Barca ntimi an qualify ntimi no kase Barca free who kopia man so awade kan say Liverpool and so ne ade kan say Paris Saint-Germain game na me no kase Paris Saint-Germain qualify and then omu kopia mo semi final and afa Liverpool so no ntimi an qualify ma free and so ade kan say Manchester and so to January and so UEFA Champions League quarter finals na say yadi nyina so sumo dwumade so na nsanso to dwumade so na after say Barca ne club friends Atletico Madrid game no and so timi ba we onima pania your friends Andres Iniesta a former player and so the ma Barca team no and I say okọ Instagram and so and okọ try pride first cup Barca we know as a force Barca Nelse we are very proud of team no and no adwuma dia mutia and so Riyadh Wanda Metropolitano no and so penina friends Andres Iniesta so no etimi apost ya ade kan se we no me patron IG and so yadi nyina so sumo adwuma dia so now after the game Barca me omo former players no do na so etimi atoto bia ma referees no brutal woni ma penina friends say Gerard Martin wa brante we wono so dijuma edima Barca team no was a very shameful e come here say Anra na say referee no so ejina fifi apani friend say Clement Tepen one na say wokita no scoreline dada and odibera game ne make me sempo no decision biana wopani no so take ya no ekoti ade kan say Barca team no na na wadin komaka and so for brante friend say Eric Garcia and e wonya red card o sa game ni was say red card e fibo Eric Garcia one touch Alexander Son of Obia ni nyina mu ne yatimi akohwe va man red card na wo kai say nei me patro Danny Kofi Omo and so yesum ne twene ya and so penalty yard
box ni penalty no referee timi anje no ana Gerald Piqué say nyopai menkama obi bia ote dwumade no say eye shameful pa wopani a friend say Clement Tepen wono so wama no maten esan say sabo no na nke penalty nei anko betimi agema brante friend say Daniomo ni nyina no wantimi ante na mo Mr. Derek Garcia enso tumi kana wanhwe na ne na ika Alexander Solo na brante ne bofo ma mai red card a che no eno so enkomo panina ye friend say Gerald Martin no simple no we no eye Gerald Piqué ne enkomo de ba monten ye di nyina so sumo dwumade so na say won santra tumi ato dwumade so na oni ma pani a friend say Carlos Puyo wono eye former captain enso de ma Barca team no wono so tumi ato tu bia ma opani no Clement Pen brutal wasi we no enya football esan kamia se pani no wo ba no interest simple o say nei me patro Barca so tumi film na club e friends Atletico Madrid enso tumi qualify esan sa red card wo mu yi ama brante friends Eric Garcia no wasi sabi enya red card bia eno yam nkomo wo pani e friends Carlos Puyo so no akodi adi nyina no enso so mu dwumade so na se won sa so to dwumade so na Mike woman image of brante e friends Juan Muso enso etia brante e friends Family Lopez anim na se adani moja ne ya senti incidents no wo join show no live on Facebook capital D capital 106.9 sa situation way ena ma brante e friends Family Lopez wono so onya ne inji no ne hone enso etimi pa ya ne moja enso etu no ninyina mu no ya ntimi amma penalty ana sempo ya ntimi antifa image no to so ne afa yes enti ano no ana Michael se o coach enso edi ta dwumade no enso de ma enti incidents way ninyina mu ya ntimi ansho brante a ya friend say Jean Muso red card empo kra ne ade kan se we no me patro yellow card ninyina mu no penalty nso ntimi amanam so bi ana se nkofo dodo na so di nkomo se kamia se enra me patro officials wo mo so be pie me o sa game na se Barca ne Atletico Madrid game no wo pani a friend say Clement Tepen na se kamia se wo no what the interest never eno so nkomo akefi oba yedi nyina so sumo dwumade so na after the game Yewunsia Barca fans ni nyina oman free stadium o na se omo body players no esan said the last time Atletico Madrid etrefio Riyadh Wanda Metropolitano na wo Champions League knockout stage na wo lusu game no way back 1997 enra Barca timi ko breaki sa record no 29 years down the line enra Barca etimi ya juma no 2-1 na se omo timi e club friends Atletico Madrid after the game referee Clement Tepen ebo final race no yewunsa Barca fans no enso e chante Barca team no Yenti ni nyina mu Barca ntimi an qualify ni nyina mu fans no enso any so players no performance no mu dana di enso Wanda we no Riyadh Wanda Metropolitano at the time of Paris we no enso Atletico Madrid etrafie enso eche Barca ene mu yo mu fi o quarter finals no yade nkomodo do na so somo e wo dwumade enso na oni ma brantia your friend say Rafinha or Barca player we him say brantia duty injury no eno awantimi am game ni yen say o yes gestures bi just wade ne nsa yes signs bi enso achira ade kan say Paris we no Atletico Madrid fans no was say mo be free next stage mo free samu ko share Arsenal samu ko share Sporting CP mo ntimi ko final da we no ade openina your friend say Rafinha so no gestures ahodoa wono so chira Atletico Madrid fans no at the time na so mo so ebu ya pani no enso agopama so after say na openi your friend say Clement Tepen ref no enso colleague game ni nyina no edi bari ade nkomo no dodo na so sumo dwede na reporter mete and say after the game players no enso kodu dressing room na club president Wapenia friends say one Laporta and a sporting director Penia friends say Deco and so called dressing room and I say omutimi kochia boys na abom semasa entwede na nya ba ni nyina mu yemfantu achi this season I see a La Liga no and also a consolation and also panifom anyway mecha one Laporta and so any Deco and so and the come Barca playing body no any technical team ni nyina no yade komodo do na so somo e wo dwumade ensa and so to dwumade ensa bibi bia and so timi akon kamadi ka din komo and so Sempa General ewo Anfield ni Liverpool etrafe ya Real Paris Saint-Germain esa to mo bo mekani menu on aggregate ekoye 4-0 na menu ka say this season
ɛnra Liverpool afrimo Champions League omo kɔ trophyless esan say Premier League no omo ntimi nje wo mo field position a omo ntimi nje sanso na Champions League ɛnra omo ntimi frimu FA Cup Liverpool afrimo ana frade e kan say League Cup no wo matimi afrim na mpacho Community Shield yes season asia no omo tia dincho enti this season there chese opani first Anna Slot and the boys no a trophyless chese trophy bienwa wam so betimi agye no enso enkoma ka fi oba yedi nyina so sumo dwumade so Mo Salah adi kan amaking intentions clear wedi nkomo say season wey a very last season one also assume Liverpool club no na enra onya ne final game enso UEFA Champions League say e wo Anfield Stadium edima Liverpool na after the game ana Liverpool fans no enso ebo Mo Salah omu bonitin chanti Mo Salah yentie sene enkomo ne koy Henti wuti Mo Salah se no enso Liverpool fans no mepiem enso Anfield e din komo no dodo na sum we na se edi se fata so pani we wom so timi achi an no na se bibia kongeza se nei wu kopiem Liverpool akachia club ni history mu nyina no Champions League Mo Salah ana wahye goals dodo pa no so ana waya assist dodo pa na afempo no wono na nya more numbers na sempo ade kan sempo no more me ade kan se games enso dem Liverpool team no enti eno na abrante we edi sefata sempo fans no enso to nyoma boni din enso eyi na ye enso after say game no eba we edin koma no dodo na enso sumo dwede enso after the game me patcho Paris Saint-Germain Liverpool team no enso ehia ye no openina je friend said Ousmane Dembele when nya 2 goals na ono so ana man of the match after say what man of the match award no enso Korea dressing room yan hwe senia ni players ni teammates no enso echia ne up MVP Henti wensu ya dia Paris Saint-Germain team no ensu ya dima branch friends Ousmane Dembele after say no team yabo ndisa man of the match game Paris Saint-Germain suni Liverpool boy no yadin commando do na so sumo e wo dwumadi nanim the very last time me pacho Barca team no e kopiem e wo UEFA Champions League final way back 11 years ago 2015 ti ache pa wo be kai ade kan se we no me patro 2026 quarter final anaso we no 2016 quarter finals ana Barca team ni film 2017 quarter finals ana mu film 2018 so no quarter finals 2019 Barca film ade kan se semi final me patro 2020 Barca film quarter final 2021 wo mu film so run of 16 ana when 2022 group stage ana se yeyi Barca film 2023 me patro group stage na Barca team no enso film o Champions League na say ana 2024 quarter final last year 2025 Barca enso kodu semi final enra oma film e quarter final until last time just Barca team no enso kopiem o ade kan say final UEFA Champions League na no way back 2015 until 11 years ago ana Barca team no enso kopiem o ade kan say no ade kan say we no final yadin commando do na enso sumu dwumade so na onsanso to dwumade so na say bibi bia so timi akwankan na me no kase ukopiem enso I was Spain mamu wa je pe clubs amu bo Champions League the last ade kan say the last 10 years ye per club womu free Spain womu Champions League na womu consider do pa ye Barca me patro ade kan say no 15 Champions League games
consecutively. Barca conceded in all games. Wama conceded to Petima. Wamu free Spain watches and Pempi. Wamu Champions League. Ye Timi Shamu Pa. E ya club e friends ya Barca no. Ensure nkoma e fuwa Biden ya no. Ensure sumu jumedi yesuna sa. Ensure timi ato jumedi yesuna bibi bia. Ensure timi akwankana openina. Ye friends ya Hansi Data Flick. E ya head coach ensure de ma Barca team no. Wase enra adiesi no. Bites ne enfantu machi this season. E waso mu timi wiya ni adi ya kansewe no. Spanish Premier La Liga no. Ensure nkoma openina. Ye friends ya Hansi Data Flick. Me patro head coach no. Edema Barca team na kodi yedi ni nyina so somo ewo dwumadi ensumadi kandi nkomo ensoma asempa atwa nyimre big game ni todwa enso German Mountain so Alliance Arena eho ana ade kan se we no me patro ban me ne ka trafie na wato ne nsada fra ba we no eya Real Madrid na panina ye fan se Vini Junior enso akọ ni Instagram handle ne so ana se wakotro we are ready Hala Madrid entenyumete maza we are Madrid fan Vini Junior so de kawakuma tu yam wamu kwa akoye Jumani bruta enso ewa Alliance Arena enso ye nkomo panina ye friends Vini Junior so no akodi adi nyina no enso esomo dwumadi enso na ye bibi bia kwanka na Vini Junior enra Madrid team ne touch it down enso ewa German Mountain so ana akwada bi we are a Real Madrid fan was Vini you will save us we will save Vini say ye dia former cameo ya team baako one goal different no say who be share who be team dia qualify enso ye nkomo brand no ana sempo na akwada na one so supporting Real Madrid enso ewa German Mountain so no we enkomo obusa Vini Junior no enso enkomo akefi oba ye di nyina so sumo dwede so na Jude Victor Bellingham eye player de Real Madrid team no we kwadi nkomo was it the most important thing and they say fight hard and Bob Bia me patron belusuno omu ko baade kan say Bayern players no womu to asho mo say sabi abo 63 no and no sempo abo ajata enten media massa Madrid boys no womu ya boy for success womu nya pressure crodom and no yan come panina your friend say Jude Victor Bellingham so wakwadi ade nyina no enso asuma adwumadi so na Rafinha din komo wase enu adwumadi na etodwa no eya robbery opani a friend say Clement Tepen eya robbery pa and otimi Robbie Barca team no ana abrante friend say Juan Musso enso etimi a respond to say Rafinha nkoma wanu nso akodi wase Rafinha we a professional player eni kwan sempo anka yebusa say game no ne say utimi su weather ye kan say robbery eba ne say na utimi ka say boy eya robbery ya ba mu home Spotify camp no eba bom 2-0 maba be share 2-1 ya qualify eba ne say na utimi ka say game we no eya robbery na ref no enso etimi robbery mo ni nyina no me patro no so nkoma abrante friend say Muso so goalkeeper Adma Atletico Madrid team no enso akwadi adi nyina no enso ma odwedi enso na Luis Enrique enso head coach Adma Paris Saint-Germain team no yebusa say mu ko semi final ma qualify say Madrid and Bayern two side way when na wo hwe ni mu anase mponke ya kase chusu a wo be pese obehia na nka ne na bo semi final wase wo mu mienu nyina why ready Paris Saint-Germain team na down na wono Luis Enrique wa build no won so team bia enso Europe no so enkoma wo pani a friend say Luis Enrique head coach answer the Paris Saint-Germain team no one so akwadi odwumadi so yadi nyina so ma odwumadi so na say won sanso atumi atodwumadi so na no wo be kai sem patcho time Liverpool enso ne club your friend say Paris Saint-Germain boy no abrante your friend say Hugo Ekitike one so timi peki injury reporter mete enti ya the stretcher no ana time abrante no free agopraman so reporter mete said this season over my abrante no enti Hugo Ekitike say this season when timi mobo BMT come here sempo no World Cup dreams no over edema Hugo Ekitike no enso nkoma akefi obadi nyina no enso asum dwumadi enso nkomonte anka dodo na wa nemo memre no kwenti ebetiesi form na fe ya de nkoma akra na akamu no so official no ya de abasum dwumadi enso yemfase da PSA ema Lumba zupasa abrono branu bia no ya transfer mutimi yakoamoa na se omo so asen agudie mu nsam no ya de basum dwumadi enso na unsa enso atimi aka dwumadi anopai wo join show no live on Facebook dia capital D capital 106.9 images audio videos audio empokra na ade aka nsempo no me patro reactions audio no abrante friends Michael say o coach anopai wade sa dwumadi no enso esume on Facebook and YouTube ne so enso de man ya hyase enso afifie na nsentema na ebedi nkomo last week Sunday ana yanti asempa ewo Ghana football mu ni nyina ne se Brekum Chelsea travel ko Samuel Boy omene Samates 1996 ekweyi Ghana Premier League week 29 after the game Brekum Chelsea dincho womo edi omarewo bafie ekwamu
ana kwamkafo enso eto omo kwato hwe so omo etututuo bi enso etimi ato dwa brant a ye friends Dominic Frimpong me no kasai etu ani bi eka na me no kasai de wanka atiasefo asase ho na brant a ye friends Emmanuel Adu eye goalkeeper Edima Brekum Chelsea team no wono na wote bus ni mu binti incidents a ananse ade ato omo okwan so no wono na ese na nani tuam bibia koso bia no na nani tuam ode senia asem no enso esiye enso atudwa yente Emmanuel Adu goalkeeper Edima Brekum Chelsea senia odi nkomo fa incidents anonso esiye no. I think the rules that should be quiet no it will be edidi kaka that is the reason why this is from there they be passing through baby any goes to no be free baby I think 40 minute drive from baby any to baby incident happen you know it's now sunny I don't know Obia I don't know now will be any so especially when not Dominic what's in the right the minute I want to sit me not me do the crowd because I'm home you cry me it's only take a shot no and I Obia meeting it's not Obia can so then end up on benefit because now from distance now baby a two no if free but not a move now grab and start and say oh by reverse into benefit I take that back more than there is 50 meters go by and stopping what I saw is a big gate into one when I pray into not like the many the community to only the many another person on the ship. So on course the former and some easy. So now I take a shot. And see, then I'm in the form now. I'm not going to pushing me in the perform. You know one other guy. A friend of community, he perform. It is still not going to shot me again. So from there, me I didn't see anything again. And then I pray, Obia, praise, Obia, keep it. Obia to me or whatever Obia to me if you could peek or could fool me one thing about me let me come from so we knew that me had the courage it me saw me torture me the whom when I say when be that could fool me and I one guy catching so me doing because I know no more to see and it means can you see me with the distance in bar the nearest town out of 9 be share about 50 minutes and the other night I was because offer me liar and call offer me number never console on team pick it. So most of us we even started crying because not so gunshots yet. That is all I could remember. So incident. Way enchemu Emmanuel Adu enso eresum yai one senior most journalist na another kwajasi ana disa enkomo we na ano enso ya kakra efiwa ba yedi nyina no enso ma abranti ameno kasai no watimi adani benkum so onkat asifo asase ho eye Dominic Frimpong no so ne maame enso edin komo akra hawa wono so ete incident no ebacho embra na ofem say omobeko sawa yakobobo timene kasa ya Friday kamene kasa and then on Saturday and on Sunday so tama so omo campaign nti ombeko nti ebo to ofon there man friend biom nti mezume mam pise be bon beba TV nti misho ya mati mitie comment na mate say ya sho mo mpo mkase na dia ya sho me be na me pro mo mkase de bia na o ma mi ka be na msambe kan kampani wini nti ahomachi me dem podium and minimum fan film na mi se bia mo pass neighbor nti mentation bo se si masore na me plan meti anze bia film ku omo kasasa mo ka mi kun so ya hunani nti omo kasasa na odi na minima de kwa mbisa se da de na esie wana me yamse me o da de na esie o se bia nyabotre afede o se maintenance o ka tan se be ba no ko ball o sama ball aw be so shoot mbale me ti da se o bi sa me na sa na samniti me yamse me pa ne me ka se me yamse na me boza se me pese ma de nyina no bi ne ko ma me no wey Dominic Frimpong abranti ameno kasai no kwamukwa fo so etimi atutu amachene nkwa afini nsema onka ati asifo asase ne maame ana ono nso ede na account hawa wote incident no na sample report no
yɛde ne nyina ɛma na yɛnsa ka aberanteɛ na report america mensa ka no pai ɛne sɛ ɛnura ɛwɔ saa mmea mu anaasɛ mantamu no kyɛ sɛ police Ghana police for nsa ka 2 suspect bi a yɛsusu sɛ ɔmo nso ɛho bom deɛ yɛnsa ka yɛ reporter Daniel Yaboa ɛwɔ saa mpatam wɔ ɛwɔ ahoma ne so yɛne Daniel Yaboa ɛntwetwe nkɔmmɔ na yɛmusa ne sɛnea nsɛm no ɛnso ɛsi fate. Daniel, good morning. Good morning, Opani. Mepatwa ho na mbɔkɔ deɛ Nakopɔ do na mo nso. na me andoma no pɛ ma akɔ abamra dia 106.9 yɛgye Obia so. Daniel Yaboa nkɔmmɔ sisi a wowɔ hefa na nsɛm bɛn na ɛkɔ so. Yo, sisi a de go so na medi medwuma na emu manra dwuma de gye me kopie kuba ko efe no kwam dwuma tere so. Ofri kwam dwuma tere so no ɛkɔ asesu a yɛbɔ abrante ne tu yaya yenua no tu yaya ma ne trim na ɛkwan enye nwakora na yɛkoduru ano papa na ehu sɛ mante no ɛhye motorbike bi ɛwɔ ɛkwan mu tina kurumo nyina mpanimfo ne nkɔkɔrɔwa nkɔkɔrɔ nyina ayɛ abo pim ɛwɔ kuro no mfimfini kuro nso nye kura ɛso kɛse bia kuro no de kwam dwuma sere so ɛwɔ atwema mponua ɛyɛ akantemantam kuro ne mu mene ahafo ne bɔhyɛ ɛwɔ saa bia ɛwɔ nti yebusa mu na ɔmo se amrobert na ɔmo ba kwan no so ebeshutu yɛ no ɔmo sa bɛyɛ operation Jordan na Juna na nsu to kakra no oma ba be ji adrowa fo a mo firi kumase ba no esika ne omo fon so ne omo nyema nyina okoro na ka ba ko ran no kesi abe fo mi ya titi bi e de ko kumase na ba bia omo no o ye dru so no ma kwan no ba bia tutu kakra nto mudru ho ma de se omo nya akotse nti omuduru hɔ na akonkurɛmfo yi ɛto ɛhyia mo sɛ ɔmo nyina na driver ne yɛ sɛ ɔnyina tɔm tutuo wɔ windscreen nim saa bobɔ driver ne sɛ ma ɛtuo no abobɔ no bi ka driver no ba wɔsɛ na ɔde mogyahyeɛfoɔ mu kakrakra saa bɛduru srɛ so kurom ana ɔpɔtɛtiam sɛ akorɔmfoɔ na nso nto saa no nti no posifoɔ no ɛnipa ɛwɔ nyinaa ntumi anwura bush anɔpa paa yɛ nnu anɔpa paa na timamofo ne apolisifoɔ no ewura bush no mu sɛ daabi ɛno na dabɛn ne ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo tututuo no because of sɛ onyina nti na bebree na nso nyɛ experience nti etuo no bi ka akɔrɔfoɔ na ɔmo yɛ fine etuo no bi ka baako a ɛno nti no ɔmo twa operation no so tam ɔmo nipa na etuo aka no de no ewura nwura mu nti ɔmo bɔ mpɛmpɛ wɔ nwura no mu ahwehwɛ akɔrɔfoɔ na ɔmo sɛ motorbike bi ɛɛba nti motorbike ne ba no mu gyina na nipa korɔ no nso a ɔre motorbike no nso ne motorbike no mantam wɔ no pɛtɛ ɔmo ne nipa pɔte a ne dia nti ɔmo kyi motorbike no na ɔmo yɛ sɛ ɔmo de ɔmo nsa bɛkeka deɛ ɔtwi moto ne kakra nti hɔ a na kurom oni baako nso ɛbɛka ɔmo ho nso akɔ bae kɔbɔ aberanteɛ no bi nti hɔ a na ɔka sɛ a wo kyama wo na adeɛ ba kurom a ne yɛ wanka ne ma baabi a wo ba bɛbɔ mbi wana ne apolisi fo sɛ saa wo ti kurom a ɔno akɔfa Robert na bɛtu kurom a mudi saa adwuma deɛ ne ɔmo sɛ ɔne pa akyi ana ɔmo de ka baako ɔno ɔmo akyi no bush no ɛka ho na ɔsɛ ɔmo yɛ 5 nti no ɛno na mmerante no so apolisi fo no saa to ɔmo gu nwura no nka ɔmo benya ebi de aka ho bɛt nso bi daba ɛfɛ ne ta no ɔmo wura mu akɔdu ta no no ho a ɔmo duro hɔ na ɔmo sɛ deɛ akɔrɔfoɔ no tumi adi adwuma dware atwa ta no no akyerɛkyerɛ a apolisifoɔ gu so a moyɛ nhwɛmu sɛ so far no deɛ yɛakye nnipa mmienu ɛyɛ unconfirmed report ɛna ɛbɛtumi de ama kɔpem sɛ Enquiries police command ɛbrɛ sɔsɛntiati a mmiɛhu sɛ apa saa akɔrɔfoɔ yi a yɛkyi ɔmo nnura mmienu no ɔmo ana Sunday no ɔmkɔdi dwirim bi a yɛnyina yɛante asɛmpa no Daniel no pay yada asene wa mane bo enti yɛsɛ sɛ wode wani bɛdi asɛm akyi deɛ bɛtɔ fom bia no na wode abɛsom yɛ wai Daniel Yaboa ɛyɛ yɛnsɛm twoni anaasɛ yɛnam sini a wɔwɔ atwema punu constituency wa yɛkɔ ahoma no so yɛne no ɛkɔdi nkɔmmɔ enti agodie mu nsɛm na mmerɛ ne kɔ Mr. Hitman nya atena se yɛmfa nsi a na yɛmfa agodie mu nsɛm no ɛmfa nsi na say Mr. Hitman MS Tenase na fi dwumadie ne nto a enka ye no onfa meto so na me sorry no Michael obabua na say wo de me papa me picture na to so
ordination ni nya eba so nyankopon ya adoma 9th May next month 9th ordination my spiritual father Prophet Frank Opoku ye ordain apostolic and bishop elect nyankopon ya adoma 9th May our gracious prayer and fire ministry our Klagon Army Scientific Herbal Hospital na chia na se clinic na chia ho na sa so no nti ye sradofo ene abusua se emeni dua mama boa esan se nyame adwuma no edoso na so apafo ni so nti se yenya odifo se na se wafa adwuma na to no so na se obeboa na nyame ahenim no waka nsempa na se atre akowia se mansan nyina dia e wo se beboa nti nyame adwuma 9th May 2026 9 a.m. prompt na se ordination no enso so ekoso nti anopai prophet Franco Poku me papa nyankopon hia edu anso so a e ba be support o pa nti agude mu nsema eboabo nyina yem fancy na enra eye me padi pa Mr Nice Guy Obama Dina ne mpatamu dia grassroots ye ka football grassroots eye division 1 division 2 third division e ma league ni nyina Kosi Coast team Coast League ne so there dodo na opaniway ana ya o mame info no ana sempo no aya utimi mame report wo various games and so to anti Mr Nice Guy enra your birthday manya kwan ana se mantimi awehwe anopai mame mfa akwanya we su na me ma happy belated birthday nyankopon tinanim ncho me wogide se wutie dwumade no nyankopon tinanim ncho no onye nhia pa eti Mr Hitman yam fancy na dwumade no dia akamu bia no information and no Samje si for my boys Samje na nasi birthday no last hour ho na yekodi ne ko wiwie Samje to ya puno pa na woni pa nkofa ai champagne mra 12% wakofa diwi ya je 12% na maza na eze ya beji ni na za umpese betima ko bibia be fine na ebike ho tse ebike yes ne ho ya pa ebike motos anapay manya ne ntie so ma biema omutie dwumadie no na anapay yen wo hye one na dwumayefo nyina a special good morning so ebike autocare wo ARS runabout wo East Legon no ebike anapay ye chiao papa 16 minutes after 7 a.m. here how you deal Anidaso wo homobia Mommy see me back where you dream of it and antio quite over so if you study you ni beko pia ni vyasimo and also anaojo mi back where you Mimpe Obia bonito tati Lumbe Mimpe Obia boni ko yo foso Enche mini o pretty ya Adie mini o pretty intiana Odi mina muafiem sa sao And now say me ding daddy What did he want is out Eka ukwampanka masaisa Enso onieka unse Niponya mieshwana diye Niponya mieshwana Nase nobody shiro yasi diya Taumfubia to minsa Ain't Minsaido miyasimao Unyaminti Minsaido mapropoimo Unyamini ni hai Minsaido Nyaminti Minsaido mapropoimo Unyamini ni hai Hawi Somni yarowe
Daddy Lumba say, Daddy Lumba say, on say that, on say that, on say that. Daddy Lumba say, on say that, on say that, on say that. Oh, don't mean you ain't say yeah. Ooh, ooh. Yes, Obia, and you qua. Show you, Usukrana me, oh, good, good. I deemed your baby, I'm yana metiso, Namidi, see me new pretty. On Tomba, Indiana, would me now have you, so, and now say me ding, daddy. Why did he ask his eye? I go on, Panka, Sisa, and so, Onika, say. Ojanya miashra sodia mini no dodoi mini monse wando dia tamfubia to min say yen oh 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 enti min say do mi asimo nyaminti min say do my boy mo unyamini mi hai min say do Yaminti, me say do my brother mo. Unyamini mi hati, oh. Hurry, some new yard. Daddy Lumba say, some new yard. Daddy Lumba say, on say that, on say that, on say that. Daddy Lumba say, on say that, on say that, on say that. Minyamie, Ejentina mawebo sasa, mama people ni mwisio. Minyamie, Ejentina mawebo sasa, amesaye people ni mwisio. Ejentina mawebo sasa, mama people ni mwisio. Minyamie. Ejentina mawebo sasa, amesaye people ni mwisio. Minimosa mtu radeni mwa, brana miya bofrano, miya singina yibi mayao, mitumania nensa, minina basa nunyina, sana baba sweli wa misu, yemenina zuona misakao, aduradi miya wefia, enti waina jidi dase, yeni baba mesa, ama ube biya nyini hao, ama ube yao ribong. Abanini ya mama iso Daddy Lumba manyeni dao Inti ya jinjin ya usu Neka use Shapti bari Minyamye Enya radi di kroti ya isu Hari Samdi yadowe Shapti bari Enya radi di kroti ya isu Hari Samdi yadowe and you're ready to grow to Jaisu. Hurry, some new Shopty body, and you're ready to grow to Jaisu. 106.9, 23 minutes after 7 a.m. here. And it's still your biggest breakfast show. That's Obia. And it's a beautiful Wednesday morning. Midweek's edition of the breakfast show. And you're ready to grow to Jaisu. And His Excellency John Dramani Mahama is launching the free primary healthcare program. I was shy or Sudoku district. And I pay a non do pepe. Mama and Penny John Dramani Mahama. Launch free primary healthcare. Jumadian and there.
I was shy Osudoku. I don't pay non do pepe. Shy Osudoku District Hospital. Obia and the wedding one birthday, mama. Happy birthday. Happy birthday and come on Roxy Max. I know you are what I am happy birthday. Happy birthday and come on do Joseph. I know you are what the happy birthday and confirm. Wabapa ama Joe. I know you are what the happy birthday and confirm. Faustina Paro. Hannah sorry, I know you are what the happy birthday and confirm. Kasiwa Agnes, I know your birthday, happy birthday and come on Kasiwa. And now say me ding daddy. Why did he ask this? I can't punk ya say sa. And so Onika Mama Musa so what to me and Monsieur. Miestra so dear. Meaning another day. One of Monsieur Lumba and Supernatural Mineral Water make for the amount. I swear come and just get a grab. Lumba and Supernatural Mineral Water. I mean the can't find penny for Mama Crana also GB. After once to Toby Nanumbe 0555-274757. Lumba Supernatural Mineral Water. When a bottle you want a sachet. Program be away upon to be a water. Yen away a party away engagements and away your friend away birthday and away a conference and away a seminar and away here Lumba in Supernatural Mineral Water. 1 hour one Casa stores our Tom provisions. And so you come and be a better papa. Your friend Lumba in Supernatural Mineral Water. Penifona 0555-274757. Lumba in Supernatural Mineral Water. It's pure in every form. Just get a grab. Mama people in Munisio, Minyamie, Dientina, my wife, Amesa, people in Munisio. Dientina, my wife, Mama people in Munisio, Minyamie. Edientina my boss I'm excited people are in minimum some to run anymore. Brother me about friend. Ya sing it I be my house. Me too many and sack. Minimum basa dunina. Sanaba basa ni wa misu. Ye menina zuona misaka. I do run me out if ya. Until I did that sad. When you baba mesa. I'm out the woman baby anyhow. I'm over your reborn. I'm in your mama is war. Daddy Lumba Anidaso. Unti ja jinji ja soon. Neka usea. Shapty party. And you're ready to grow to soon. 7:27 is the time. Every ko wakra tambo boswana. And an open krata ni na ye krado inshrabat. Kwajo samibi atenasi anope. Wade krata mo boswana ni na wade bre na anope. Join your live on Facebook ba na won so share link no. DLFMonline.com ko honswa. Ensem ni na egu hono ma won so betumi agebre na fi waken kan ni na. Inshrabat kwajo samibi. Kwajo anope good morning. Yeah, good morning, Bracobra. Na anope wapo muti saying. Yami adomi biaboko. Yede nyankopon ase. And chiatifo na fi yini nkoma no pay. Bracobra yemfa na ase matwede yempo nyankopon hwe support ya hwe yenso aboye ho ban. Na yeda ase wufo eso na basake se nikitaye mu a na ye na dom ne tumi mu nte ka se obatampa no pay. Asede na yire ntuntum ka odin. Se we hu yembo hwe yenso ne abusu nyina. Eno wachi nso yemfa na ase mu odin me yetifo mu tie free chichi ne benche. Nyame hira wompa taxi driver trotro drivers. Express for any VIP for any no pay cheche mu nyina mo ambuti free paps ahodo mu enemo stores mu no mu demo no ye de ka nyina ne say yankopon tin ne mu fa nkyere mu nyina no munye onye mu nyina nso kese pa all the information centers DJ Ghanaman battery station ene adehia ka nyina mo so amtete mu private cars mu no de ka ne say yankopon hira mu no onye mu nyina kese right kodo unim say ye dada setena mu no ye na didie mu no ye wano pade
and your way we are, and your one job. You would the breakfast, lunch, and a face supper. Now, when you say breakfast, the most important meal of the day. Nipa wo sorry anopa, make sure say obefa wo breakfast. Wo fa wo breakfast a eboa papa a replenish glucose a akofom e wo nipadua mu. Na fe amount the necessary nutrients a wo hia anopa no na fe wotumi e de adu dwuma. Na anopa wotumi afa breakfast de. Oh, ya fe wia. Iwia na abefa. Asat na de minya. Ntumi mfa ye. Yeah. Na na obefa de hin. Oh, it's likely say be a kuku na beko. Nya kuku a. Na odi kose bi aboso. Sure. Onse kose ye aduane ba ko ahoden wo mu papa. And Ghana wo ka Ghana aduane a ba ko ahoden wo mu papa eno ni kose. But Ghana ye ntan di kose. Obi benyi di kose a once a while na ye di kose. Kose ya de a ahoden wo mu papa. No krasem ne say wo hwe yen adidie mu a anka de papa mu no se de wo kan se nka breakfast nka no pa wanya bi ewia wanya de mu du kakra na nka no mna wo kwadan so eja wa prepreche na no kre wo mu ne se o ma na yetimu sisi no enipa dodo na ntumi afford that 3 square meal no obi ha odidi anopa ya gi yambi wa e chana nopa that is a reality wo krum nti se de ye kano no that's papa mu de kesa na se ye ba se be yo no anapa me no kese ye obi afogale ana watwi mekuyira e de yeti hu eno no wudi akọ na efu makọ na adwuma obeji di bio agi yankopon ya aduma nim do ma ofufu ente sa akire din se de oka no kakra wo no kotokoko no onom sa na opani eno anu no ebi ni ho nti okọ pegale na onya gale na wape eye meso kakra bi ni ade na ezo obenya chinam kakra bi di aboso a wahye na fuma bonsu aguso yambo ano pasem nti edu ba bi a anka ne papa mu no de anka ye yamudodo na nso bi akuku ne yeto akuku ne betumi adi ne be ya afe ne yansesen mu anopa bi akuku ani sa ne mo ne nyina so yade a emwaye nti ye pese nka wo man no ya pomudi ko nka na edu ba bi ne mpenifo ne kasa na pomudi apo ana eye misre openi apomudi ntituru pa beboa ye pa ne gina didie so ya didie ne ma ye ne mo ekoye ne pedua ne mu ne hia no na nipa ne nisika nti anopa ye ka so onu nkodi breakfast na mo na pomudi no onisika ode ko yesa adwuma no openi ukoto breakfast ni dia oni dia numero nti these are the things I say omodwen ho yenidi openi ho ana nam kwa be ko na aduane si hodo mo memu akwa bia udie iskasem nti sani mo ani nyina no ye betumi aye ne ye me de me hu ni say ade ye betumi aye pa ba ma obia e betumi gidi ye ni die se de ye kan no agese wonsa so ho so ansa nti sa emfa se me se makasa me matene kurase for me entire life ni nyina matene kurase achepa nti no openi ya so na pa ye kwa afu makwa akodo no ebi kura ye nidi ye bedi kan wafum ye kwa ye do no na ema no so ahyase afi ne ye kutu bayre kuku ase bayre ebi aduane be ye ready ebedi na about 12 pm udidi wie na ba fi openi nyame anka ho eno na ade da once in a day ina ya tene kurase ache no munim de amikan aduane ne ubedi age ubedo ache wo sika de koto aduane a ma china ye si nwure ba ye do dada nti emfa ye ne ye tikuku hweso ye dua kuku ni ade munim de amikan anopa tutu se aduane wo emfa ubeti kuku na ma obi ma ye aduane abrɛw anase bia kuku kwa da mokɔ akɔbɔ a mbedi kan akɔye na ma no aye aduane wo fie di aba bia mo ba kwa kakra ma bɔ awie kura na ba den kura bia be 1 pm afi na aduane na ba eti no se de yete no krom ha de yenkenya ne sankeye bad mpenifo no mo ne sika makro mu a enye obi mpenisi se bi obi ntumi nka nkyerɛ wo se tonkyene gine wonu makum obi meso ma nka kyerɛ wo se obema no dwonso do nti dwonso wanga sa ato ho ndo peni nti dwonso do no wonte wote bad wonu mi se emfa nti mo masika bakrom dia openi ebeji di ye kojo amade a ho nemfa wonem Jesse Jones o se te na ne a friend Jesse Jones anche an obesisa ne din no be Reverend Jesse Jones krom be oda oda na Lord Kenya o se Lord Kenya so ahaya kwa o da bi se omo ya nyumotofo ananka highlife ya ba ye fine ni nyina ye sabra bonde de wa sha se na nche se no ande bekwa wieye ebi kura mi no mienu yetie ebi ebedu be foforo na ebia na ye adwuma foforo ba we pray say radio na ye adwuma ne ya na nam ti no ebekọ so ankakra Jesse Jones tronyomi Anidaso homa
Anidaso homa Obia. Sikasemtino obichi na konodio. Aucha yo amampuwe na denia. Titimiremono no de sinsike. Sabere imuno wadi sika wani adafwe. Rompe yoda abrantie eni ubotom. Sikasemtino obichi na konodio. Anidaso homa Obia. Titimiremono no de sinsike. Sabere imuno wadi sika wani adafwe. Rompe yoda abrantie eni ubotom. Ubotomnya usiminya broni akana wano. Bibini odi banki apesie. Ono dia uchinu o ebeye ni rompe yoda abrantie. Anidaso homa Obia. Ubotomnya usiminya broni akana wano. Bibini odi banki apesie. Ono dia uchinu o ebeye ni rompe yoda abrantie eni ubotom. Kwajo into what no. Jesse Jones and a canasa. And on a base market castle, and it was very, very interested. Was you be any honor ma or Bacquaco to say your love for her? No other time one more. Could you? Nukreni, Mimi Tui, your love mempe. Ya wani maybe a honor ma, or be one and ninja. Jesse Jones says, someone to a beach in a corner in American. Ya wo obi wo honor ma, adeno on pekra. Even bliss fast a yekin, obini be when we are sit down. Obi wo no ma koku ni sane ma ne ma nyina ompe en the lifetime ni nyina yade na nenyi ho ankasa ene obi wo nso a wo pe ne mom sika 70 ena ama management abemu a ompe se obi tumi akoto se be ya awia na kom nkode no enti eno no wo ho no sa mimi sei jolove sei wo yiro ho se wo ye jolove ha ho enkwasi adwuma na waye mempe me nto obi kura nida wo ye ni fie kura me ndi da jolove ya ne kama pa mempe kura wo ha ho wo shada ato bo ase me nida uye ni fia minni abonten minni min like enya duane amepe meni nje ho eduane anwa wo mu no meni nje ho ba anwa mo de once a while anwa mo kra no once a while mento bi wa abonten so nida agifie eno kra mpo no once me di bi kra me kai meni a ebebura afe mempe eduane anwa wo mempe me di ana me body no e kire me say yade a meni nje ho even still kra sa anwa kom bebiri kra meni nje ho sana my life on it here enti Obia ne de wope na mmom no du ba bia sikasem no openi ani moya emoya o emoya paase ya anopai kan nya hwe kura obi obenya ni tea na ni blodo yi ya twitwa hyehyehye won ya kakra bi ni ade at least e ma so ana Jesse Jones kan no sikasem to obi china kono de emoya o na bi se de bia nka mpenimfo e kofitela no ne ade wo se kofise wo se koku ompe enya se ompe o obo wache na wate asie obemu na obomu a ji wapon ono no do be ko du fia na jo be 10 to 11 enti won ha ne ho ni dibio okono once in a day wate asie enti no ade ne de edu ba bia go nyanka obebo ni nyina bi but so manage system no se mpenifo na masika ni kuro no enti esorowofo na na be yes adwuma enti no kakra ba ho de na waye bi why ebebo wapo mu den kwajo wonim anopay asa na odi ko wakrata moboso ne beba no Ghana drivers tutu drivers lodu wakra commercial drivers wono won mate fo ne ni nkomo ye wono won kasa papa apap kojo mate fo ne bi suban eye very very appalling ade a enye fem mate enum kasa wo be kasa de a kire passenger ane hadwene papa apap brako brando kure ni se hamachin mi free poku ase eba edwuma na trotra me for ye no ne kura ni say sprinter no tumu say car no minim say de tie in fact ahyen ni bia ye de edwuma wo man mu no say mpenifo hwe ni yo car na kobrani adwade ahyen na tade ahomachen akọ edwuma no bra kobra minim ba bia car ni free ba esoso nsuo firi mu ahomachen nsuo ntoye and the mate ne kan say omoko wo hye car no na car na ya wotumu say
dasta hye tokuro bim ene rubber pure water rubber ibi hye tokuro to se kan liki ankasa ukaka na ne buafu ene obi afoka ha mache a wayi sika bi a 50 cedis ode ama no ade nti na nipa na yi 50 because TNT the 10 cedis nti onin sesa ne buafu kire se gwadwa kasa bibremes openi ye besre ye nuanu ma hyenkafo no mo boa o man pa ene mo mate fo no but adwuma na mo ye no wo ho mo fa hu ni se de obi ete na office a wo ye adwuma the same thing mo ma ani die ni obuo emre mo mate fo no bia o ma adwene se Messi adwuma na akoye se bi o mo ye rascal guys for iso ni pa wo ye basabasa fo adwuma no sana boys ndo dora mi hu wo mo ma adwene se obi asabi odinsem hunu ene di mate but ente sa adwuma ni profession ye nice professional. I'm telling you say mate ni betumi agi 200 cedis a day bi mo kura nya more than about 300 400 cedis a day Ghana ha hwan na ye adwuma ye tua ne kasa amount no wo yi politicians ni free ho no ma nipa do se na mo ye adwuma tu mu 200 300 400 cedis a day but edu ba bi akwan a omode passengers ni bi fa so no enye some of us we the passengers no so ye de mate fo ne hyenka fo ne fa so no so enye esese ye nyina etumi sese yesuban enye fine obefoka hamache ne ntokwa gina mu saa na driver ne kura no na distracting attention betumi akofa nkwanhia kura eden aba enye fine etie besere saa ne ma na ye ekoso no driver ni mate ni huni say wo passenger ni your customer DLFM your customers your sponsors enti ni your sponsors ni ye ni wo ye du wo ho agora no so wo kwa adwuma no ebegu that is the reality ubi store o twen so bi meto ade obi a meto a yenkwasi adwuma na waye no wo store na egu ano no enti nipa na wo ba ho abeto ade na se wo treat ni yie but kamia ko yede say o ma no na me say cars ne nurse wo munti no ama some of enye wo munyina wo some of passengers drivers ni bi ene your friend is saying mate for no take advantage of passengers ni bibire na enye fine ohweka bi esi ho pa akoblane yakofo atumi se wenkanya asam na banka club pa ese sebi nkedi pafo nanso ena mo man bia ye firi mu ho asemti no wo kenka na ni nyina ti na temdie ni mabasa mate ni wo sura na pa wo kwa adwuma don't expect say obi a wo ba bia kitasika wo benya nketoa enti ko pensesa gum minim drivers ne mate fo minim ade na habinom opan wa sika no me no makwa edo mbeye o sura na pa wo kwa adwuma de nsapanya betena kanim obi a wabie shop akwakoton ade opani wakwatena ho anopa de na esa woye wonim se niam na woton na ye nketo na ma de a pechange ka ho se be ye obi obabia no wo benya nsesa se be ya customer bi mfa ni sika nsan because beto ade na mikitatu ebia beto ade be 10 cedis because 200 na unya chinya se meko se nipa be 10 na beba na obi akwa wo moka wo lusu woka na ye ntokwa mate ni pensesa do wo mu say den ya besa de but pebi ahomache ufuka ominu nsesa kra na ye ntokwa waka nim basa enti ye besere adwuma na wo ye na no na wo nam so adidi o eno na ade gba wo bra enti ye ni yie pensesa ni bi fagu wo ahomache wo do kai ma na wo de sesa wo no na boawo na munyina mo henha wo no na nkoda no ntokwa na atwedebo enti ye besere is about time say betumi educate yen trotro drivers ene yen mate fo no ena asada tenso yenso so passengers no so yenso yentu ye hufu bi ebi wo black oblo kita 10 cedis ba pese still na wo ma mate ni 200 cedis e wo na woni bie wode ne be ye ntokwa eno so moa enti ye besere ye nyina yentu ye hufu ekwan ye fa so ne drivers ni bi ni passengers bi so e kasa with the passengers no ekwan ye fa so ne bi ni so kasa no so nye esi ye jai ne mu obuo ne ani die e ba adwuma akoni abadie hu sensem no ehu ofoka okofie okọ adwuma no bra kwabena nyame nkuto ne kitaye o nti se koye ntokwa mente ase ne gidigidi sana ebetumi de happy na yeden aba enti ebesere ye nyina ye mo na ekwan so koseguse ne kwan so dwodwodwumadie no enkonkan good customer relationship alapeko wakrata nyina ya krado nshiraba kwa josa mebi edemo boso no eba join you live on Facebook na won so enkrata no pay ababa betodwa kwa je obre ni ye Enquires. Black Obrano pay minas na kuwakata hodo de ni nyina si form yenye mre na kakra ba ni mbubu butututu na srane abasa magana fo ehu de ekoso wo manyim na yensha asiemfri daily graphic wakrata na some de ba yeso pa no wode abetu dwa se IMF mpeni fu nyina yinim ene o my Ghana bosia bwa hodo ya boro nyina na yekwa wiase amansan dwa so ne ko bobosia
International Monetary Fund for mu chirema wonum ne eye World Bank inhye mu die ko so mo de abasobose kese pa ma oman Ghana omu chirem se Ghana fo no nansen ya sesa yesuban ye chebosian yetua pa enti bosian de ombekọ so amaye omu chirem se no hwe Ghana ye economic turnaround na oniminyamfo finance minister me wo fa ase Dr. Kesra Tuba Force na mu chirem se papa no ye star boy oba ye no kwan wafa so aboa na Ghana sika se metumi agira na naso no eya de konkan yi pa make say no International Monetary Fund for the abasobo kese edebo oman Ghana we sika se majutu ni manema konkan ede amayen. The sounds that make say world meet in Ghana to honor Asante Hene as pillar of peace. Katafeto so dumiensa daily guide we daily graphic wakata enim eba manye same. We are seeing nyine ba bihia oman Ghana no de abasobo kese chinchirinchi ede abo opemso otekokoso Asante Hene otumfu a otoso emienu efa ne modern titiru efa asomdwe ho dewura de biada obo ene ne mapa wo je no asowi ase nyina ni nti no ahemfom ka biegum fira manfom anso be hie mo Ghana no de abaso bokese pa abo Asante Hene otumfu se tutu a otoso emienu wone modern bo soronko a obo edefa wi ase nyina asomdwe ho eno so ye katafa etoso dumiensa ewo daily graphic wakrata enim na no pay ye bo akire ede amawom Free daily graphic wakrata enim na yenkopie mu ewo the Ghanaian point edensem abam na KGR mpenifo echirim say Ghana mam peni wo hwehwehwe pod de agu akwan mu pa ede efa eye adwade hu sensem ayade ekonka papa ne sente no beboa emomen yatimi akoyenem ewo enwuma akese na afi nso adwade mu eno ye KGR mpenifo na mode abasoboi ede abogada mam peni berema oboada John Dramani Mahama Nendrada dialogue dwumadi sunuku bi etodwa wo manyim neno na aka ne omaga ne mampeni former president John Ejekum Kufo Diewo ekupi mu na katafeto so enan ewo the Ghanaian point kuwakrata na ebo amane say state dominance has weakened private sector growth je Kufo didi ochirem nyina ne say omane yetimu no ekamia ye say se obi ya nkran ni no wiska no pese oboro de ye business ana se adwadi a aba se san bepe na nipa no mabegu na dwuma na ma oman mu etenten okiremu a se abanya ma ho kwan na nkran fo musika amfa nhye wo man na adwadie mu dia yentum na Ghana no enye yeda ifri say empenin say baakofo sa entumi nkata twede amponyankopan ni sanso na baakofo nso ewura dura egum Ghana mpuntu pa de enkebetumi akonkan de a aje se omen empenimfo ene yankwankro nwumako kabomba akopese se bibo abakumu ade ansa no omen yatimi akoyeni wompuntum ti obesere yenya manyosam kankan no ento nchen MPP NDC ne sebi edos ntoto edu baabi omunyi nto nchen baabi kura yembo ne bongalat enfanto nchen na yema ho kwan se be ya ankrankro mu sika ompeso mode boa na wonom de hye Ghana mpuntum no mutumi mwa na edwadie enkoso nte sa de a se aban nko abeya de enya adwumada no man ankasa yetimu no abanwuma ne yesen adwuma yefo yesen dodo ne nyina yankwankre to obesere sa yankwankre ene abanwuma ne nkamom ne mwa na omen yankoyenem egwompunto ne yakratafa etoso 9 ewo the Ghanaian point akane omampeni John Ejekum Kufo enum nsem anopei yede asumwi na sanso na teacher recruitment we can only create 7,000 out of the 40,000 for now. Hello Idrisu. Osofo no he o man Ghana humesua so. Oniminyamfo Hello Idrisu kratafeta simi no ewo the Ghanaian point obo amane ano pay say. Yemfa nto Ghana fo anim. Na nse na mo bie nkrata mu to ho no mo say. Mo amako teacher training college mawie. Makosua adekere ma wo modern akwatena ase atwere nsonhwe awie nso akwatwere nsonhwe a efa bodin krata won se beka so twekire ni a wo meka ne se ye teacher lanchinsa exams ma akwatwere bi ma pass kama enti omu bie nkrata mu to portal no na mode mudin ne mon krata asem nyina akwatan no mu kire masisi no yamfa nto Ghana fo anim sisi no makru si portal no ana no emu bie ye abosumi we ye mu no nipa aba sisi na omode omon krata asma ba so mo petiche adwuma ye no One mobro empemedia 940,000 omobro no chirema sese na de ba kwa were ho nyina ne sei osoafo hwe Ghana sika sem so se yemfa nto Ghana fo anim sei sese de Ghana sika sem akoye no
enipa pode pimpim aduana yentumi mfa mu nyina adwuma enti emu empem sompe 7,000 pe eno man betumi ti omoka sisi enti said ya ye no mo amode applications e kono munyai na impo empem pode aduana na omo aba no no emu pode pe empem edua samiensa 33,000 kra no munya adwuma no bi nyoma akwatena fie kwa enti only 7,000 pe no betumi afọ mo adwuma enti sisi ni pota no mpenifo tum e kire mu asikasem ense de ni ho mbetu adwuma yefo ka enti ekire din mo amokon do se makopedi ti adwuma ye no wa afi na ode onkrata akọ san ifito matum omawie aje say second phase isi de ndi ekire din ekire din emfakra na Ghana joins regional wasi as 473,658 candidates prepared for 2026 exams etemike said the WAEC nhihye na aba bonten no Ghana fo akoto wonom ne African countries won atwere nso hwe ba ko no mugusu o mo yehye pan ko boy adoma enche biam ebe hye candidate ne 43,658 candidate no mo ya hoboa akwatwere nso hwe ne so ko akrate de so the Ghanaian point ede ho amane bo ede aba abeto edwa na the daily analyst ko akrata na densem abam na sama support the buy no ene say Ghana mampeni Berma Obuada John Dramani Muhammad Foni da hana mu sei ena wono de space mutum ede ahye mampeni na fugu ehye na efe pam na omu kire mu say Muhammad launches free primary healthcare policy today 350 health boost a year planned across 150 districts intimikase da mu kire mu say yamfa to Ghana fo anim ena nansa ena osoafo a ohwe omai Ghana we kura ya na no dwadai se na ye wukuada ntiana na nansa dwadai ena osoafo ohwe omai Ghana pomuden so doctor Kobena Minta Kano edebetu dwa se aban eba be roll out free primary health care policy no odeba na sese yango ya adomene no mampene bepa ho ntoma no arasabia bebre na no mbesi na omai Ghana mu a ebe ye 350 pode aha miensa dienum eno mba besisi no my Ghana mensini na mu kire ma sisi ni phase 1 de wono mba hya ase ewo mensini ohane dienum 150 district ewo manyimu na yakwa nim ne de wo betumi asidodo na mo my Ghana mensini no kan nyina bom a aha mienu ene aduosia ba akono obia benya no so ne de itamu chirema we ni beye chip compounds akoto polyclinic ne ayaresabia nkumamu no eho no okwa ayaresabia ho no ma o mampeni ye hyehyepa gwakwam o mbefa ho ka ekire din ye ze okwa anya de akotu ya kapre kra mo so amuni health insurance card no de hia ne se ubenya Ghana card ekire din wo ye Ghana ni kuto dia okwa we abaya fa ho ka ni nyina no wo akwa bia ayarehwe free consultation ni nyina ye free bedu babi mpo wombesisi ayaresabia ntoto na wo mramra hodo nipa na boa pese se diela wadwumadi no on DLFM babia nipa boa pese no wombesi dodo na boa se be ya ayaresabia hodo ya kese no dom dodo na bi o yade bi ho no matum se we di ehu nyanse nko bekwakolebu ehu nyanse bekwa 37 na nkaje ga so ano wo hwa dia ma na boa na o my Ghana ayaresabia hodo ya kese no so no dodo na omo ha na no den na makoko na boa no maya pomuden etumi akonkan o mampani pa ho ntoma na o besen tufo edi afa ho be omodin akọ omai Ghana ene edwam ahodo akọ ye nkyerechire ahodo na hundidi nso akọ nkan aboa se be ya nyadewa ahodo a etu atise no eso betumi atwan wo pese a doctor fo ba fie ebe sa oyade be kyerechire nyina mbaba ba ye adwuma ne nyina aka made amawa hyehye pa bande ba ne mu odane ene Ghana mampeni epa ho ntoma no ya katafam eno na so pa ewo daily analyst kwa katenim eno de betu dwa anopei na yefri ho ne yenkuyanim na ugosu agiremu ewo daily analyst kwa kataba amane say unpaid teachers threatened massive protest on Wednesday April 15th intimike said de ne dua me no kese ya omaga na kyerɛkyerɛfo a omaga na mpenifo afọ mo adwuma na wore mo aye adwuma ekwa be ya afi ba kwan na mo reyeni wore ma ketua ema tumikra tempo ID gas o mse be kan be daddy se we mpo kyerɛkyerɛ ni ayafo na adwuma kra no mo nsankan bi wore mo kyerɛ mu a ehu pa na sabe oman ya yetimin ye no ne se na amen so bi be ye adwuma na bosum be du na ketua be bɔ no Bible kraka so di mo adwuma ye ni aketua fata no
ema ewia kura nkoto na ketua so nanso akyerɛkyerɛfo ayi adwuma de kom akyerɛ ade a mfie pini mpenifo ntua na ade ba akɔ kura akyerɛkyerɛfo kyerɛma ayi akura ne sɛ obi wɔ no ma no ofiri nkran yɛ de na akɔto tamale ni busua ni bi ani ho no akɔ ha adan na didiem ni sunu mu anyinam kane yɛ ka obetua ɛdan ka obetua na yɛ ntua ne kasa no mo pɛ sɛ wɔyɛ den ebi kura no akɔyɛ ɔba na kyɛ sɛ Yankopɔn amfɛfɛ ɔde na kosie kuma bɛɛdi ekosie kuman ɔde bɛɛdi na ɔbɔ adwaman na kyɛ sɛ nya sampo ne wɔpɛ no nanso sɛdeɛ mpanifo ayɛ no saa na wɔbɛyɛ nti mu kyerem sɛ 13 yɛ too much nti mpanifo ne si fam ɔmo si fam ɔmo fam sika ma wɔmo nti ɛnɛ ɔmo bɛyɛ ɔyɛ kyerɛ yɛnka kyerɛ mpani ɔmo bɛyɛ ɔyɛ kyerɛ ne ya ɛfiri sɛ mpani sɛ wanka sɛ tiri wayi bɔne na sɛ wafuru nso yɛ woyɛ funu yɛ ɔyɛ na wanfɛ wo se a ɛyɛ ne yɛhu mmɔbɔ nti ɛnɛ ɔmo bɛyɛ ɔyɛ kyerɛ ɛtunta sikɔkɔɔ de agu fam akyerɛ mpanifo sɛ akyerɛkyerɛfo ɔmo de nimdeɛ ne nyansa ɔmo yin party knowledge ɛde ahye ɔmo frɛ ti na ɔbɛyɛ mpanimpa ɛbɛbo ɔmo ano kyekyere ne kanko no yɛyɛ ɔmo saa de ne mu ɔya ɔma mpani kyekyere ne ɛkyerɛ wade a ne wɔbɛyɛ ɔma mpani asoafo akyerɛkyerɛfo kure yɛ bate badwafo akyerɛkyerɛfo kure yɛ na sɛ muntua ɔmo ka na yɛ sɛ mummu wɔn te no ɔmbɛyɛ ɔyɛ kyerɛ ɛma abɛyɛ te ɔmo nka te no ho nsɛm na aba no ɔmo adwa ngɔfo asefo no adwa me na ɔmo yɛ adwen munyɛ ɔyɛ kyerɛ munya mo pakura munya nche biko kwan a Ghana mpanifo MPP ne ndisifo de mo fa so ne mu oya nti munya oye kyerɛ mu kama adwen kyerɛ wo no mabre enye kura na afenyo marken wadwa papa bo mu kyerɛ mi sɛ adenta circuit court bi wo ho no na judge otena dweno mu kyerɛ opani we die oye NDC ni ba mapapa kyerɛ sɛ wuyi kyerɛ hye na ɛkyerɛ sɛ oye judge na asɛ mranim ni to nkyanya kyesere ni pedua moja ewu mu kura ye nisi moja kyete papa yi wo hwe kwan a mo faso mo kwachi obi mpo atumi sa asem we mpo de nkanya hokura na ekọ na nam se oye ndisi judge ntini atama ne de na kokọ ne wa mafia no na nema wo ye ne mu oya wo hwe kwan a wo faso de nipa bi o mo ye MPP amanyokoro mu mpanifo bi faso na tatan na ehuna bi a ene atenchia bi ekoso na eye ne ya pam iti demokoro ma hye badwam wo mo pa no tini ono kura yenso na ya de hye omo wafutu ma hye bedwani oniminyamfo Alexander Fenyo Markin kirim se yimfat nsem bi ha edum pempenso so omanya atemu hu sensem so akoya manyosem sebe kokofu bobo unuanum ayem pasew na se ne be ya omanyi dia na Ghana ehu de maye dache evizene amanyosem abewura atemu mu dia na Ghana wo maye hyeden ehu pa oniminyamfo Alexander Fenyo Markin ede ho nsem aba abeto edwa yakuya ni mwe na yanko pie mu ewo the Ghanaian publisher ode smart dwo kyire mu a sese no ehu oniminyamfo Frank Anodompre ona ye adehya mo wonsawam adoje ma hye no kyire mu a import intersect behind maize lies edion o kyire ma nyama ye kafra ma no ne de pa man yi mu no enye o yete Ghana ma omen Ghana akuafo adua buro amachese nya bi kurempo enye sika kuranto ma akuafo ya boka fanfram yete ha krakra bi difem no ne ba omanyim ede adea na se Ghana ni ye di ayempe nti o kyerem ehu pa nti o mampene nya bibi mfanfa ho ene ye de Ghana publisher ne fa etosom yensa ene ba ma ne se Anodompre dwa se nnuane hodo ye krefra ma no ne ba omanyimu ya de enye kura etimpenifu si fom no mo bi emfanfa ho anim anim yente saade a ebe ha adwen pa yempie mu wo the chronicle ko aka tanese foma no pay the chronicle wasi fom na wanum echire ma sese no IGP yem papa yohonu na nia brese krotom na obepa oba no homade promote 10 pronki COPs mo boa ye pa ma ananu itema na mo vendor Mlantu abi timoto su akọ ye ba be yisika odan ho anu matwetu agya ne so pani we sifasika de ne nyina ma ye na ye nko o se de ade a mente ase gidi na krachi atwetuo na Nyankopɔ ya dom Ghana police mlantifu yi sana mo ben ho ye frɛ wo ma na mo gye ta akronfotetu amamienu tim sani tum moku wonom aboa pa ti se idi akoye ni gisem a IGP kyeremu a sa aposifu amutu sana makukuduro so adwuma amoye ye no
nipa podo edu obepeja mu dibrem mama komanim na hye mu nkura madwuma mo ye motumi de mo nkwa to ha magana me wafa say IGP in fact me bona baso wasa de na wo ye no opani hu ze ye fine pa eyo aka ni bi atwam di wuyi akokura fitasi abo baso ene me na mache oposi adwuma no mo pa ne abo baso na cha wo che ne de emfa so na o ma nanya you see sa de wo ya IGP ye ne ade amani aso se nipa no owo 25 years mpo na se ne modern bo no so ani na wo boa wo man na ye mo na baso ne ye ntu ni sikasi ma na nya sa eye nkodin ho asem ne ye kan di IGP wa ya ade mbo na baso enti amasese na positive no bitum do mo kwaye den eto ho onum so yire ne ho no konkodin a ebeboa na ono so wakonanim enye nkokura ne wosiri mu girew ene wotiri hu fita no IGP we bue wate bua baso ana pay me hu anka me pay kakra papa chire ma kampe 50 Ghana bi ma nanka ja so betum dia to credit and IGP 50 swa obeboa 50 Ghana betum dia bandre kakra ate ase enti wa ya de IGP mbona baso onko so ya ni sa enti nipa hodo a moya ho bambu kuma modem hu kwansi ho no IGP say onko ni sa setete ena me na maye pusi adwuma na chenti no se de atie bia no ye promote dabi de na ma boss vodo na no omo tanye bribe me boa adaba fo ndem am sese no munya yo kwa na ho ne de estel na mu bi no muguso ana me boa driver bia utie ma no pa sin chiraba ye de ne estel na akiletua o mo so munya IGP kwa na ho so ya promote omo de no promote o mbeja sa consequence no aya promote omo promote o man tisa omo no hombe ko so wajo mo ha me wofa asefo no pa nti ya bomode anaboa wo no musu nya sikajeje ne moa kra tata ashenkafo no too much wo kwa na hododo ede adea yantoa dwumadie ne so na yenkoyanim na do ni kiremu ewoye kiremasu bono mantamnim akwageta na ne nyina ne sei emebro mo kureduanum emu ba akonya galamse ni wanya mfinshi na donum yensa ena ne pa bia kokuna age ne krade afire ne nsem ena mebu ne kirem sei eye mpenifo bi na hyase mu kokun abemu anu ne senti wombo moden ekofa akata ikogu kwani mo hye ne esisi kwantempo ne nyina so mo obi antwem esa akoto hye eposifuo mienu so kwohwe wonom wo hodom kwasese wonom ahye ne ade am enya sem ko mu kirem sei sebe ba ne sen na omunipa galamse wo 20 makokunu ya sa de omonte ase ne se amekese ngopo ya adom ema posifu akoboa matwebro atumi aba o maboa makwani mada ho no masese no bibia de din ekwan matena ekwan bede ho sensem eguso ekoso eno eye the new crusading guide ena wote amane boyin eba ya ebeto edwa yempie mo ego the new publisher the abano de akane omampeni John de wo ajekum kufonfo ni aba na wokire ma hands of business kufo in state must not compete with private sector state must not compete munyai akanse na musie no state must not compete with private sector akwaya te say wo hwe o mana yetimu na aban sesa ba se me anka ho a na wo ye obi a wa bia dwuma kese ye pa na hwema na hunu se woni aban bia fo pani wadwuma gu wo mbe gu bibia ma bibia besai mo abra bo nyina ibasa nti o kire ma ye papa aka na mampani dwana jekum kufuo se obesre amanyofui se munim na mudi mani edisi ankwankura nyuma so se mbegu na Ghana nye yeda na mo ankasa mo brebe pa na mabo se ye ka aban nyuma aban kwa aban ba de deda na mudidi hu de akwa me nkruma be ye no na mukram enyuma ben pa na MPP na ni se bebie ne Ghana ha na mo enti eni enti mo tata ya ankwankura nyuma yi a mu pese muguni ede pa na maye deda na modidi hu sam titi office a mutiti mi edanya musie deda na musie na mutitim aban nyuma ohede da na musisi ya na ewo ho amuda ho de ye adwuma munye bi nka ho ankura nyuma no so boa mo manya kona ne mu pe na abanse samba na mugu amanfo nyuma na amanfo bre na o my Ghana ordinary Ghanaian na ho kire no o mampende da se munyai na se munnim ma mmie kwan mu ma ankura fo musika nhye Ghana nyuma mpa de amuntum na o ma no mpuntu obi ama ne sikasem so nkwe ye da fi so ma no fa pempa de ne kura pempen wesi ne pen
dudu ni nyina ya nkwankore enwuma no ne magana ye Ghana ne ka ba enwuma de Ghana egudadada nka ohie besi mai mu no ne do na pa hwe edwumayefo akwa edwuma dodo se na ya ba enwumayefo what ya se into mampani kufo se yanka nkyere mu nya amanyosem kankan ne ye na manga se edwuma ne mu mie bi dada mutatatai ankwankore edwumayefo sa munyae na mu ho ani wo dodo na beto dwa say 30,000 classrooms without teachers. Do. 30,000. 30,000. Achechere for pode. Empimeduasa 30,000. When ye classrooms, as school dan wo ho no ma achechere for nim. Eye pode empim eduasa 30,000 classrooms without teachers. Ejina sa classrooms no kwala no musire no musua de. Openi emu aye o. Na achechere for TTF so entumi inform adwuma no yesi financial kan na pere wom tete o market yaso e. Na mu fa achechere for na adwuma ana mekeka nkwase yesem. Mo tete so e. Me dey say for sittings o. Say classrooms over 30,000. Yenye obtiache ni nkwachira de obi so akọ school awie nipa no ese okwachira de tifie se yese ye ni skede betuanka mo tete market ya no so eso so hwehwe aso fantua tuachira fo ne kodam kwachira de why nesi ye boy mofra na bro entu beko na school from primary 1 ekopim primary 3 ni nyina ye one teacher and handle 3 classes na upper primary from class 4 ekopim class 6 one teacher and handle sa class ni nyina obeko JHS na kura de openi teacher ba ko betumi handle be 5 subject abum na odi akwani abasa ade adea akutua no so fia so wobanum asa wo from singete shemi adwuma no dos ndodo omo bro lessons notes na mo prepare na mo mark exercise na mo ye end of term exams bebre sechira fo ne bredodo e de besere we de 30,000 classrooms teacher bi anim no momfa bi ngum mo hwehwe maketua so o mampani hia semfiri ne ho de ogi bia wonte so no tete tiaso afo no so nkakra mra foma na momfa fa chekire fo no adwuma na monkoye adwuma ye nyina ye nibi na mo cars ne soso no do monto do to vit ni bi ntretrem ana na meka na me kekenze mu no na pa na mo TV te mo nya nipa ukwa ama hodo se me de bicycle na kwa adwuma bicycle na mo de kwa adwuma Ghana de ye beji V8 ba kwa makomra ne ba ko no dem city ba ko pu osisi no zi osi heaven na popin we bia kwa no abesi hwim na kwam de Ghana fo masa mo tete aketua no so ma mofra no enya achechirefo nkyira de ha dwen sada na mo hwera mo sisem enye kura how come 30,000 classroom teacher ni bia ni ho na se mo fo no mo ho sa mmia hodo ni nyina na te se omo adisua ne kura na enkon kan yo obaka kwa twere exams na ese omonyo ko ede ade kasen yanku yanim na the custodian asi form na odi abani se na mu kirem say over 100 teachers left Gushigu over housing shortage MPNE Gushigu ma shebe dwani kirem say mpenyan kan kire Ghana fo a chechirefo pode oha omunyina da afri Gushigu krobia nim mensin nim say omunyira de oho bio omunya ba bi mfo mutiri nto a chechirefo nya ba bi mfo mutiri mfanto ento omunyina da afri Gushigu krobia nim eni mensin nim say ompe bia kwatena akwadwena mo ho chechire ni obekira de no opon onye ba bi mfa ne tiri nto amanfo ma ntwere mo deda emu oya chechirefo no oha omunyina afri mensin nim katafa to so emienu ewa de custodian ene odi amane boim abetudwa na sanso na kuakrata ne feto so the biggest one wumpa that is the banner headline no katafeto so miensa ewa de custodian ebo amane say NDC government in cover up arrest to divert attention from LGBTQ+ bill ehun pressure no oral and afin so 24-hour economy no wo ma afeli sei poto ni senti ade ombezo mo ye ne say
wombe hunu amanfo yankwachi wei Lumba style saa inti eba ne saa pe oba no oba da ho nsem agana fo kana ya adwena firi so enu wachi nso saa bosha omampeni ka se wodi olwal team operation cover all loot dia ba obebo na Ghana fo madi sika omagie no omoba yo mantwatew maje sika manfo de omadi ni to omanyanya so mfa so bi a saa olwal team na koye beans no so no chese Ghana fo nka ho asem biom na saa 24 hour economy a omampeni che se wodi ba na Ghana nwuma busuo no so agese mu kire ma to nsuo ma ne sa ene so Ghana fo hu no maka ho asem enti we ne ma hodo a omampeni ene ani zamanyuku no eya chese wo hwe nipa omudo omudin abana Ghana mampeni John Dramani Mahama ne di odikan enu achi IGP yem papa Christian to yehonu fo ne ka ho omukiri mo no so ka ho bi ana afi onimnyamfo Samuel Okudjeto Abrakwa openi fo ne da ha ena Omati Sam George Zata ningo prampra ma hye badwane omunyamfo ne da ha na muse na mukiri mse sangofu wi yade hye aka bom baako ona motata yade hye bi se ba ya Ghana fo hunu dwumedi omoka so ombedi omunni no yebe hunu ene won nsem na no pay no ene asama eso a the custodian ko akrata no ede ba ye eba ebeto edwa yakuyanim na sanso na CSOs omu kirem sesese no anka bamba ya anka sese ndi anya hwekura no ontumi enyi 1.65 Ghana cedis onfa eto no wonyi emfa mfiri fango so na se de fango no wonsensem ko sese ne de esunu cocaine omu kirem hu gusu den pa na ebo no kwa na ekọ nanim na nsem ba se omatum sese ne still na bia beka ho kakra nkra ekọ enti anya hwekura no nka ban ntumi hwan eto edaso no 165 pesos onyi mfiri so kra na mo ente sa de a se de fango no bo no kra bedu baabi no Ghana ko na bedwo nkulaise o ebe bibia wo ho enti aban hwe no nsi fom no mo wante se be hadwen na the Ghanaian we daily guide eden sama pa na 6 kg over 14.3 million adabraka gold robbery enti akronfuteju ama wonom kobo okro no awia kete adabraka enya semkuma kwabla nya park kesi wonom bia ya ade hie sensika na wodi tuo gina ho awia kete ban na makowia IGP abo match wonom sese no eni pensian ena post for the handcuff egu omo se kirem se sika omo awia no mu odu wodi ba Ghana sika mu sese ya Ghana cedis ni mu a eye 14.3 million anka DJ Omalion seka sika wi a me wafa asen seka sika ya anka ti opeje no nanka me wafa se be di peche ka we ni seka sika wi na ka DJ Omalion na ni saka we dey me fancy here bibi ebe fine yakoya ni mo bibi ebe fine sika bi wa bodin ya wote ho na oye maji wohwu sika na ebodin sa no ba akronfo ye fucking pa o akronfo ye fucking pa na nanse mani age IGP aya se muhu omo se omo ye akronfo ampa munkunkum omo na eso nte ana no be ye injustice se yenye suspect o unse esusu se o ye akronfo ne de dabi but muhu ni se makwache ne waso pe se kobrani wi ampa ne ampa nka mukunkum omo sa na nka eso bete ogobi wono mo de kodo akwa lawyer ni bu hanu magya no asan ba be wi aye ebeboa eye too much ade asem kurani yetie mamu na motata ye hunehuna sa ade a enye kura na yenko pm ewo di overseer ko akata no so asi form na overseer kiremu a ananu ya na Benin fo koto aba na bato na Benin fo koto ye no amasem nie one finance minister openipa na hwe omusika sem so no wadinkunim wanya mfinhye na aduanan kron 49 years na Ghana wuyi aka na mampeni ro no se free hono ma obi abedi o mampeni wanya 49 years aya ye nto aba bebu no ye toma o ma omanya 50 plus be 55 eno kura ntensi 55 be 60 nkokura na ye taste for nkokura na too much enti Benin vo akoto aba dia ma 49 year old Benin former aye o finance minister wadinkunim wait 94%. Challenge asem kuma o hamuji chemo
ebia nan kona Ghana bia sida aba no kro bi benya 50.1 kro yen basa bra obebre no na Benin moto aba ma finance minister 49 young man we say a young guy or young man so nya 50 the 40s they were a young man when you 94% eka 6% pe na ko wa 100 oh chalo maya de na mo betumi atwa ma obi a 50 years Ghana no 50 no kra din 50 den Ghana de say dem ye ne de openi enye adwuma emfa insikura 50 years ye pe 65 ekro na dada na the informants was if man pay or the binam o chirema edu watch edges fair teacher deployment o madwaun o mo chirema du ba bia kwan de achirefo no faso ne ade no enko yi o dom besere achirefo a mo employ wo no mo fa o madwuma ne ade no mo hwɛ sɛ o masetene betumi akonkan ba bi wono ma ye de nimpa kwa asa be otumi sa emu ya na kwabra ne to office na bosum do ne sika botwo na nipa na ono yi adwuma ma sika na ba no na didie mu nyina ye den enye ento mu nya hu bibi o mu nya hu bibi pa ana pa ko akratai ede aba abeto edwa na store kejetia phase 2 project no wonu madwa bruta kejetia adwadifo na dwa Daniel Otua Champon no e director of operations edema combined kejetia traders association opening ya dwa bruta embrada of friends and trefo nhemu omu chiremu a kejetia market no phase 2 project no bepem ne ana nua no mampeni abede chire kwahye ye maame Professor Jane opoku agima chirem se nkanya hwe kura nka match busumi kura na nka masha ase yanka ja bibia din chire din nanso ofuruso busumi ne woma enche bewuyi omonye hohwe adwadefo ne bi babia makwatena West Coast ho no mo no West Coast ho no mo chirem se ho kan je se wi abo ehye won esu etu eboro won edu babia mo nkwa kura de se ho ba mo nsam kwankan ekoma die bia mene hende Ghana mpo nya bi ya twetwe won ena mpanifu ato wonom akoto wo ekotwa market na ho se mu mfiri mu mfi no mesiesie mo nso so a mo ansiesie enti ade enti na mo pam wonom enti o madwa se mpanifu amaye mo mo sunne ye wura koto ni mabusum na se mpanifu anko ye makodwudwiri wo ne nyina to agu no makotena akoye adwuma mo pese mo kire sen se mo ntumi nya ade enti na mutum to mo se ye nka kire Ghana mpanifu so mo ntumi ankoye phase 2 ne dia e kire din makodwiregu makwakoye wo madwuma ho mo ntumi ntena se emekom ene wo nom emu oya anopai ho sensem aba abetudwa na yemfa ko akata mboso ne nsem no doso sabre di adwuma ntino yemfa ensinasi ne aboa me na me de birthday kakra bi asa no na me mboso na yenko anim me wo fa ase ne den ede mami kunadu na your birthday dia we show happy birthday yami nshira no awoda no onye no soronko ekwatente onyi kire wo mu ayidi wo mu mapa ana no pay yesra de ma happy birthday once again to you mami kunadu we efri Frempong Roni Emmanuel on a assistant and special aid at the Murphy Jakwa Bread not DCE and was saying for that some cool no your family offers a mission I would done on your son cokran they do hope you equal the amount a misty we are Juma man cranso na we every engineer Ismail or your NDC regional communication team member e Washanti region o chiremba your birthday a misty ya menshira opi na onya okese enkwatenten onyiche mu ode ena yesre ede ama wano pengo ponye kese pa no nshira we efri engineer Ismail NDC regional communications team member ena wose yemfa woda sunku we no yemfa ema na samoro foli boaten edi bi baye na wo chiremu a anopai awda kese ekode ama eye group officer 1 Mata Kunedu Abuaje ene yo birthday na wuye adwuma ewo Kumasi Kejetia fire station dodoa efra Sekejetia Dubai anopai nyankopon de atom baako ene afede aka amfe ho a onye okesie pi onfa se de nkoso ahwe afromu ma yedie ne kwantenten ena yesre edemo happy birthday once again go to you ya mami a udinde Mata Kunedu Abuaje nyamishira opinu awoda no onye no soronko kra we fi samoro fulu boate no se yemfa wodai ema na na kwa kra nso ekode ama Mavis Fusu
we adwuma e we sec glam na ene wa koda enti me wa fa se semelo fulubo atente yakopon nye okese on peja mfra dum kwa tenten ni nhira ene yakopon fa no mo happy birthday once again Mavis Fosu a we adwuma e we sec glam nyame nhira opi no ma kwa tenten we efi Samuel ofulubo aten awo Ashanti regional correspondent Edema DLFM se mfa uda we no ye mfa Hitman yemfa kuanka tambo so nsere dwumadi ahodo aka no entoaso right kodwo me da say and by 19 minutes after 8 a.m. here how you deal 106.9 quick commercial break here ba abaja 4 bet na say na fe ye dim pense mu no discussions no ye dia bro ye ba sisi a Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo from anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema any man to Mississippi one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, mikawum nebe shekiu amoniaje. Ichagusa. Oh, DLFM Event Center. DLFM Plaza Hotels. The Dine Papa. Inipate dear Buso into Sawope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sundri dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom any 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Echira kwan ewo obotan so any atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so be huyen wa hwase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Nasela Palm Casino for GHScratch.com. Sikam Pimpimo Mama Ghana for the Ninyasam Getwa. GHScratch.com. And you scratch and win instant cash.